Masimbonge, Masimbonge, TV show yalamwela nala Masimbonge bazophila abantu kathi laka shebo Limpopo province sehlopeng se bitswang Angels of Africa hantle ka belabela tuna fela jwang
Kgotsong babuhi ba Masimbonge Clap and Tap TV show. Ha ke bue ke la moela lenanong la rona la mmino wa Clap and Tap. Ke itse ho wena re bapala dihlopha tse ntjha, re bapala dihlopha tsa kgale, re bapala dihlopha tseo sa di tsebeng, re bapala dihlopha tseo di tsebang. Empa re kenya manala haholo dihlopheng tsena tseo sa di tsebeng. Tsatsing la kasheko re ka mona ka Limpopo province. Re sehlopheng se bitswang Angels of Africa. Hantle ka Bela-Bela. Re tlo dula le bona, ba tlo fa mmino o motle. Ke na le ntate mona, ntate kwa sehlopha ke mong wa ketapele ya sehlopha sena sa Angels of Africa. Ke batla ntate a le dumedisa, a le ntse ke bo mang ntate dumela. Le kae? Re teng ntate. South Africa ke yana ko ba jwetse ntate ke mang o etseng sehlopheng sena sa? Nna ke Peter Baloyi from Bela-Bela. Ke di utse ngata ka mo Angels. Okay ntate wa ka. Ke di utse ngata ke no ba ke thusa mola le mola. Kwa committee hape mo wa committee ntate. And then ke organizer ya kwa ya sehlopha se so bana se. Aba bona ba le batle so. Ke manzo wa ka ntate. Okay ntate ke a leboha. O ko njwetse o ko kene o ko kenya manala haholo. Ha o wa organizer o etsa eng di show, organizer uniform o ka organizer eng? Ya ntate ke di show. Ke uniform. Ka mo go bona ba le batle ka teng ka ntate and then lo go nya ka di sponsorship hore. Di khone investor ka mona ntate. Ka re motho ma bega mohau ka sona se ba se ha re tlo mo ka sponsor hape. Okay ntate. Ha re lebohe re ba fe pina re se ke ra bua holo. Ke batla o fa Angels of Africa, ke batla o fa bona ha ba re o mohau o mamele soprano. Ke batla o fa bona ha ba re o mohau ka mora mo ke tlo fa bona ba re pitso laka.
Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ke itse tsatsing la ka sheko rena le sehlopha se bitswang Angels of Africa ke sehlopha sa belabela ka Limpopo ka mona ke na le ntate mona ntate ke ena mochairman wa sehlopha sena ke ena boss wa sehlopha sena ke ena manager sehlopha sena sa Angels of Africa ntate dumela le ka ntate wa ka re teng ntate kopa o itlhalose hore ntate ke mang South Africa ke ane mametse ntate ke mang o etsang sehlopha sena lebitso la ka ke nna go ntse Sebola ke manager ke chairperson ya choir ya Angels of Africa moshomo wa ka go netefatsa gore choir e tsamaya ka tsela ya maleba di directors di organizer ba dira moshomo wa bona under my supervision ke ba hlokometse ke nna ke ba itileng ka pele ke a lebo ntate ke a bona ka ntate ka nnete dintho tsa o di tsamaisa ka mola hantle ke a bona ha o smile ya bonolo ke bone la ntse re le ka ntle ka mana ha o tshe ya bonolo mainona ha wa ntshe fela ntate so hona le mathata hona le diphepetso tse ngata di hlopheng nako ngwe fthela ke lena le bana ba ausi ba santse ba le banyane dilemong lena le ba abuti ba santse ba le banyane dilemong hona le mathata mangata ke a tseba practice ha etswa ho caravanwa practice mona ba bang ba tla ba kentse o komplelle diphepetso tse o kopana le tsona ke tsefe rena re le rapela re ditsa modimo re gopela sehlopha modimo a re fa le botlhale wa go sehlopha se ka pele bana ba rena ba choir ya rena re bolela le bona re ba fa tsela ye re tsamaisang choir ka yona ka o fela bona ba mamela mathata a nke re kopana le ona e le moa wa modimo a re file bana ba re bua le bona ba mamela ba dia tseo re di khopetse re ba di dira man tate le bangata le thiba letsatsi man le bangata ka mogomong o makatsana o ba fumana kae le qadile neng sehlopha se sehlopha se thomile ka 2016 May ka di 2
se thomile re le few re le ba banyane mara ka moya wa modimo ntse re tsamaya leetong le modimo a nna ntse a re blessa re oketseya ba bang ba bona ba grille sekolong re tsene ka sekolong ra fitlha ra re ba opela ke ba bakae ba emisa matsoho ra a re yeng ro le bontshang gore re ka bula choir ba re ke Angels of Africa ya ba e kgolo o fitlhella mo belabela ai ho tla ntate ma ntwetse se le hatisitse kapa ke hona ntse le shebana le hore le tla hatisaneng jwalo ka Angels of Africa kona modimo a re file lesedi kona re tseleng ya ho hatisa okay ntate wa re se ke ra bua ho le re ke ba fe pina ke batla ho ba fa se fela ba re nka pese ka matla ke itse mamele soprano nka pese ka matla ka mora mo ke tlo fa hosana hallelujah o ba mamele hona le ba mantse ba re ntate Samuel ha ke tse push score ba fetse
le nna Teboho Masimini lenaneo ke Masimbonge Tap and Tap TV show bazophila abantu re re sa Jehova modimo re re sa Jesu Kriste ke ena wa maobane ke ena wa tsatsing la kasheko ke ena a tla neng a puse ka o sa feleng ke na le ntate mona ntate ke ena conductor ke ena mphathi wa sehlopha sena sa Angels of Africa ntate dumela le ka ntate wa ha monate a ko dumedise South Africa a ko dumedise South Africa wa le dumedisang ke all task thabang mphathi wa Angels of Africa a re halala mabotjha halala mabotjha ka nnete ntate sehlopha sena ka nnete ka ke go ke ntse ke dutse ke ntse ke shebile ka nnete o etsa dintho tsena ka re di bonolo empa ke a tseba ha ho bonolo o khona jwang ke shebile le dilemo tsa bona ke shebile dilemo tsa bona ho bonolo ho tsamaisa bo musi ba bakana le bo muti ba bakana o khona jwang ntate la tseba ka he moetapela ka chairman se bola boletse hore ke ka moha wa modimo ka hore le rena he ba re lebeletse sa mo bona ba bona ka re thaka tsa bona ke and then ho motsa ho addressa motho e ntaka ya ba ha o le simple because it's either o batla o ba le dikarabo or hona le something sa batla mo se bolela mara modimo o kentse mangelo ya o phela ka rapelo tsa bana ba hore bana ba hele ba botsa paske be le ba re botsa ka morao I go re moruti and then na go ntshileng yane re na lo kopana le challenges mara re tira gore di skebe ne di re fenya ke ka ho every time he re go mara rapela re ntatana ka mo godimo bana ba ke ba hao re gopela gore tlhokomelle bona ka matla le tla a ka le bo ntate ha ona ntwe bima jwalo ka practice attendance e sokodisang bakwetlisi ba bangata di conductor tse ngata wena o fumana mathata ka bona le wena jwalo ka di conductor tse empa ka tseba ke bothata ba khwaeri e nngwe le o khona jwang ntatela tse gore tsamaiso ya rena ya Angels of Africa re dirile gore e be different from the choir tse dingwe ke a tseba gore hangata di choir di practice Monday to Friday or Monday to Thursday mara nna ke gopetse management gore kopela le tlhoele bana ba ba tsene sekolo bana ba re kopane le bona ka Friday le Saturday mo e leng gore ba ne pressure ya sekolo le mabaka ma and then nako ya rena ya practice ke ona e re go ya the practice from 6:30 Friday u fika ka 8:30 Saturday the practice from 5 o'clock u fika ka 7 and then ka yona nako eo moruti re go mo pheta taelo tsa modimo ka gore lebeletse gore he re ba tsentsha Monday every day ba tla kwa ena ba bangwe ba na le mabaka a bona a re go puleng bana ba tsalo ka bolo ba ba na le di other commitments tse e leng gore tshwanetse ne ba di pheta ba tsena sekolo ka mo di ke go imanya re tshwanetse re fe bana ba sebaka gore ba bale ba tle botlhole motle ntle le gore ba imetse ka khoire khoire nna according to nna it's an extra activity mo baneng ba gore ba ska ba dikakanyo tse e leng gore di tswile mo tseleng ka gore dula mo belabela go na le batho ba dinyaope ka hele tseba it's everywhere ba only wa bjala Monday to Friday and stuff like that so bana ba re tla go ba sireletsa mo mabakeng a tshwana lona ao moruti ntata konjwetsa Suzette Somo akore jwetsa ka ena o etsa la ka Suzette moshimane o una dula ka mo section e nngwe ya belabela ko Mountain View re bile ra kopana le moleko ka morago gore re rile ka yona site la ka ntlela le bashimane ba choir then Susan o tswa ka mo jarateng ore wa ne le motho a tlang ko rena then wa ba le moshimane mo ke thaka ya I think that guy was 16 years and then issues are na ba njolla le ore na wena like here are bana ba ka ba nyane ba thuta dilo tsa tsona tsena moshimane la antsa ti ba re ke tlala le ena tlhaba Suzele mo le fatlheng ka rena then ra peletsa gore be di ambulance ra di kara mo isa hospital gore le mo mo le ko o itla re bila ra mo wa bana ba khwana ayo reka kerese re magetse moshimane gore mo rumileng a tla ka kerese tse ntsho then ra ba le fifine le holo e seng di ngita immediately he re tswalla re yesa ke he ba phone ba ra hapeletse ba gore Suzene o shika ke mo tsamele ka le fula thipa o mo mathaka tsa hae a re o ithuta go tshamekisa thipa ga thipa mo tsela bophelo a ke taba tse bohloko ntate wa le lokisitse pina ke batla o fa yona wena muhi wa Masimbonge Tap and Tap TV show ke batla o fa pina ba entse pina tribute to Suzene o ko ba fetse Yeah.
Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ka mmadimabe se fedile nako ya rona wena muhi wa Masimbonge Clap and Tap TV show ha re kopane hape beke tlang re tla ba ntse go fa dihlopha tsena tseo sa di tsebeng tsena re tlo fa tsona do fa mmino o monate bontate ba ka ke a leboga ke leboe ke tapele ya Angels of Africa ke itse ho wena ke sehlopha sa ka Limpopo ka mona ka Belabela ke sehlopha se setle ka mogomong mo makatsang o iponetse bona ke batlang tate re ba kubaise ka pina ka mehla re tla kopana ntate ka mehla re tla kopana